I posebno ljudi, dobrodošli u 3 Brothers of Serbia. Moje ime je Miodrag i danas ću vam pokazati kako skinuti običan Need for Speed Most Wanted, ja mislim da je 2005. verzija. Kucate pirate. Baj na vašem pretraživaču. Idete naravno prvo, kao i svaki tutorial, idete kategorija igrica i kucate Need for Speed Most Wanted. Idete Pirate Search. Idete na ovo treće, znači verzija 1.99 GB. Znači zaokružit ću na 2, 2011. napravljeno, tako da lagana je, čak nema instalacije. Idete Get this torrent, Launch application, samo malo. Ja to neću ponovo raditi jer sam već uradio. Idete tamo gdje ste ga instalirali i dobit ćete ovakav WinRAR folder. Naravno, ako nemate WinRAR, morate ga obavezno imati. I idete Extract files ako hoćete negdje drugdje, ili Extract here ako hoćete baš tu na licu mjesta. Idete i dobit ćete ovakav folder. Need for Speed Most Wanted. Evo, vidite. Imate automobile, ja mislim evo kredit, to je ono na kraju, nisam siguran. Jezici, ne znam, nešto je ovo. Filmovi, subtitles, to je prevod, sound, zvuk i tracks vozila. Misli se na ovaj. Nisam sigurno. Da, misli se na kamione, koliko ja znam. Idete na speed, ovako, znači ne idete ni na ne idete na ovo, znači idete na ovo, samo speed. Naravno vi idete create scout i onda napišete Need for Speed Most Wanted i evo ga, dobit ćete ovako. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče videa. Hvala što ste gledali, vidimo se vrlo uskoro. I bacite like, share, subscribe, obavezno na ovaj video. Ćao!